Ulazimo u Lombardu, to je jedno malo mjesto na istočnom kraju otoka. Sve je još mirno, nema još turista, mada u ovo vrijeme već bude gužva, vjerovatno zbog korone. Neće niko da se zeza sa testovima i sa dokumentacijom i sa svim, pa se vjerovatno odlučili za opet neke domaće varijante. Sjećam se da su plaže bile zauzete već u ovo vrijeme. Ne vidim ni strane table. Bicikla proizvodi milion nekih zvukova. Dočekala prvi dan da dođem na more i onda. Nema veze servis čim dođe. Ajmo slušati navigaciju. A neću da je slušam. Slušat ću kasnije. Treba bilo naduvati. Malo mi je Garmin zbunjen najutro. Dobre, bolan, dobre. To je to. Trebalo bi da je dobro. Ništa ljudi, video će trajati jedno sat vremena. Kad je sve lijepo. Malo sam gume preduo. Kako će bicikla ovdje teško. Teško. A moramo se popiti. Ovdje će mi njega ostati, ovdje je teško nogama, a kamoli bicikla.
Valjda nema zmija. Neko se čuje. Evo ovdje koji mogla se vaziti, ali ete. Ovdje ljudi kampuju. Neće mi smetati. Trebao sam uzeti bicikl. Ajmo se vratiti po bicikla. Ovo sve ide u krug, a valjda napravimo puniva da se mogne bicikla. Nešto mi se ne da nositi. Eno nešto. Puj. Gdje se može pobjerat guma.
Samo slušamo Garmina da nam ne galami. Kako propada ovo neki pjesak. O, neće. Svašta. Vidiš sad da su šire gume, bilo bi bolje. Nisam ovo doživio još. Znači plaža. Da mi se malo vozi. Ne može, znači... Ono po sredini čuvat dobro vola. Znači pleši. Dobro. Ne znam kako ovo Garmin vidi ko put. Ali eto vidi. Odnosno ne vidi. Ne sviđa mi se. Ništa oko. Nekad